Ubingwe wamena kwa ebukuni ya Yona kilunguni kiuche 11 ndatusome omuswa ombudhu Yohana 11 tuyambia mudheusu wa miongo 3 na kenda batina kenda asiati na Yesu asya betayi via madha mwitu enya waula muku amwea mwea yuyu no kunyunga Nondo mundi ni wakana kuma akwa Yesu amwea ndina akwia kana edhiwa no kuitikila no kuona unene wangai Ende mavetayila via na Yesu aungalalia medho na Asia asa ningo tungia muvea nondo ni wambiwa na kwa nini sika na mavinda onde nombiwa ende nondo waikomano ye yungeme Indi ululukite na anena matonye kwitikila kana niwe wandumie na anena maundwasu anena na wasia munene achasya la salo umala na ula muku au mala Yesu na ataiwe inisi nesaki kana mandikwano mewite mthenya mingi Dine tungia nga imuvea nundu ndete yake yoka yenzao kila ivinda tuamisoma. Ini ivinda yila munyanya munene wa Yesu tondo tusoma maandikoni weta wala salo. Wayanakwa ngala Yesu wetiwe akwe ivinda atambete kubika banduni bau. Wethe andu imakwa atwa ikiuyu na etwe inyama akwa atwa ni thina munene ndu ni mesi ni munyanya wake. Ama Yesu ni chao kitumia toka akamudhayocha Ngalawa kedhiwa edhai Ndi Yesu esauvika muthenya wakana kuma akwa Na Yesu abika wethia moando measya na yie uka haki nitame ukula niu uka haki na ni wakwie no kunyunga yu kwanza ndamba udhayoka yu Baka mwitu inya weta wa madha wetheo nake ndena muikio na nenda tusisi kindu kikwitwa wa muikio mama bedi kindu yana nena na chambikia bina onakwa chaka na maboye yengie andu bakuikunia maleve andu ba uthio kuna iloliko na kuna metolilo mokililie wasia metangai nangie seumalo kana siathi Nota uba Yesu ekulia madha ati dina kuya kana edhiwa no kwitikila yani edhiwa no kwithiwa na muikio wakana mwana mwenu no athayuke no kuthayuka na no kuona unene wangai ni mavinda mena ata endwa twaasya muikio wito ukethia undu no wimbe waku ende wausisya usisya okasya ati no undu ne nguboya na no nguboye wane atabania lakini undu no withiwe nigwo no nguboye wane boye lakini wawu no uboye nigwo no nguboye wane kwatawia lakini kuyana miaka ela ni tamakite ni mandhite wia kweli no ni kwatawia yani ukusunya nabicha kweli no nise ukwata emutumia no nukwate kibeti kweli yani ukithia thayunu waku ni wasya muikio thayunu waku Nuwa yaka kwithiwa nola wikwatyo Yesu nataiwe ni mavinda mea nata tuvitilite maunduni ta ukethia iundu nithi inene muno yana kima Daviti endie kukita na Ngoliathi aheyindu inene yani la Kiswahili imita jito yani hindu ya inene kabisa mundu wae titawetwa mundu Ai mundu munene kimwi yani wakitwe ine Daviti asya ni kukia na sietwa ya Yesu ne mundu yu isisya ka mundu kaya asya kayu kokete kwikata alangi onthe maukitie na kwa maemwa kakokete kwikata Daviti ethi ona muikio nundu aina sietwa ya Yesu na yakwe binda amukimio na via yake kutha na uwake wathela na kunisi masiana atawone tembe waku no kethi wote na muikio noka muthinyani wa munthi ngutanga sie kana bayundu bitukite yoba
bayundu wemete Yehova undosi uko natakima kwaku undosi ukuibwa kwemeye undosi uko kile wasisia wa muko kakule ne kwacha oingi ngomane no londo ni kwatuka oingi ngomane no londo ando angiona maiko maotiko nundu wa maithenyo ni maimo maithenyo nando kana ne siendwa na matesi sumete ba imwene sio ange tisio lakini siye veto imasumbwa no kwatuka mundu akakulya yune kwatuka kweli nyene komane no londo isi to ane aklisto Yesu oka itina wa methenyaina kuthayucha la salo nikana unene wanga iwoneke nake Yehova ni watembea muthenyane wa mundi kuthayucha maundu asimaku nikana unene wanga iwoneke nikana weke ukulu anga yuti ndau thaithite wa mukaki thaithoni Ngalawa kila saa kenda na ndutende awa ndu isaa kwiki wondu tukawona Yehova oka muthenyane wa mundi kiokoni ki nikana unene wangai woneke amwe ati asa ningutungia muvea nundu ni wambiwa na nene se numbiwa indi nundu aikomana yungeme yindiululukite nane na umatonye kwitikila kana niwe wandomie na ukiokoni kicho munitangasiya mundu wosania mwikio wake yubala watiye asiati Yehova niuka mbe wakuyu umbetangie yundu nikana unene waku umanekane kwamba isionde kana we niwe ngai wakwa ata ewe Yesu na wethi wana mwikio tosi mwendwa nini sine saki kana wayundu wemete Yehova undosi ukuwa ukuita thayo ni waku na ne wonunga thina wonyunga yani wamandie we ne waye wamandie musini waye utatete maundu biasala ne siaemie undosi ukuwa ta wonunga thayo ni waku mwe Yesu nutona ko waliula